kubor nakaslem jong unongsan hima. Awan banyo kejat mentah, hak tu kopor, ban habang ayo ban wanyo kejat mentah, kalau pher bak laba. Aman kidong, itu gilinti sengkin kemapilai isna. Lapan po penpeng yang kesenong kata. Ini baru, ilang kijing saindur, mendai tang na kebentar kini kesurok rong, mendai apa pilih sebelum seolang ru, ilai kita gilinti kesengkin kebaik tenak. Ini kesurok kebawah, nang ni napolo mission syadu stay sekentai kesir, kebajan si kilometer si teng kebedan, napeng senong nang ni banyak. Itu gilinti sengkin kebapisna na kejob ka. Kesenong kelapu lapih. Kalau kecingkeman bani bagaimana kesenong? Kesenong ngejauh ipa. Kabila long kumurang ba senong sipo. Apa kekiu kat ni? Nasgo bangan niya. Don mentalang. Bani keman lang batpi. Aba kesenong kekiu. Kasap senta kejongi. Kabla siya eben ja kisnan. Lasyo ong ibalong. Ong palam tang kidur. Ikaw banpay. Mga laram no. Mamiyo siya banwan daladi. Ring ako banpay. Hados na maja pulay. Dan man kapor ngakli balong. Ngakli ginigirang ba. Gimajiya phone tang-tang. Gigilong kami ngakli. Kalau kumno kaso. Kalau kumno kasap sangka. Ini baru kejayaan nanti. Kejonga, kejongpi. Hak di kisan senam ke pangalolong kumwemeli. Gimde ban kelai. Mengilawan lembah kejenge kibabun. Lawan lembah kejeng tunjuk kibabun. Lawan lembah kisnam kibaplasya syitop. Kakto kapumpum. Kakto kakendau kesiap. Ini baru nasoban ay buram ni pi kum kipaj ba. Bagi sa sitom ko jong pi. Napilila penti na kamenta kani kesno. Na kamenta karat manan burak ko eh. Bagi surak na barembong syam obsen na barembong nang kemai kenoso menta kapetho penping ya karat manan burak ko. Kalau bampor asnam ngilado o covid. Bila kenal hak kapor jong COVID, mula banwan rong kibar sinong. Bila kenal hak kapor basorbe, ya kini kesurok buan tau kini kesurok lawan lagi beriu menabar sinong. Denam leh. Nata kenal hak kapor COVID ki kamla banwan. Namar kiwan nado nagohati banwan ban sim jingkain kadno kajing trong kadno kepenkiang hangno badan kam nala hangno badan kam humpai hangno benleki Yunat kam pansna penbet penbiang ni kasur. Kalau wampor kemasis nam siteng hadim yung COVID. Barang tu di sepapat yang ni kasurok sa Delhi. Mi result election. Artrik Braibalai Arhajar Arfula. Pelait pisah ke sarkar India. Haka lifeway trik Braibalai Arhajar Arfula. Tang arti utam hadin election. Simti hadin juga apat kiyong baik tang sejok ayo surok to. Ngau mga kenturus niyang. Dayhang ni. Mga bumapi kum kipat nyong samsnong ngari mapinken mau. Ngari ka kamram jungiru panpinken mau ya kiwei. Lagi jingyay ng jungi gilalong kibae. Gilalong kibajenja. Iyang baduk, kipami ha mabusay pulang berak away. Lagi spak tali. Gilayakon. Pamantaan nala sarbe tumay haus na maajar kat kenday. Babon nila ng pantray haus na maajar arfulay. Manta nagalang gibor sinong barkablok nila ng simbiang. Nakamanta katup kabaa. Nila kerpat, yakinong sansar sinong.
Masababan pe. Ikay kibang gilasdang. Giniban budin. Nang ba kitu gilong ying kibangsa gibang padyo. Mentaruk gini manyo. Yadan gibang penting pensmit yapi. Yadan gibang pensier yapi. Oh ladam tap satam yok skim. Piwat kuslay. Kahok jong pai ba. Kadai baik kahok ke jong pai ba. Nikin mau. Yagi yang tin. Gibang mana. Itu itin sab yeng kita nak kebeta jongpi. Iso kemen nak kebeta kita ke Melayu. Bilang sanod nak kebeta kita ke bapa dia. Ini baru kilang ke ba nga kumukuan u jongpi. Kumuhon men no para. Niyay kan mau ya pi hakikam ki bangitre. Ini baru kilang nam tabantay ini kasinong kajong. Lalu kilanti gibang iman, ya kacing ketik, ya pupom, ya kacing pangmet, nam ta kilong kumi jungi gibang kadang pun. Ini baru kilang nakabta kacangpi. Nam ta kikon gijungi, yo pli gula siyo biokli, yo jero kem lepo, tang nakadaw kacing pambiang jam talik kawan. Nakamta kita kumakamay kali. Nakamta nangrat. Nakamta kakit ka ba jong kani kasyong katao. Ini paro kilong kacing sa indur nakamta ka jong. Ngalay haklaw ka tos ni. Ngalang keren. May kacho kacing ay jumot ka mga keren nakamta ka mabusay. Pulun paro ka way. Maging piya ay jok ka saulian. Kat kum kirang maasnong. Hawang kiti perlun sauliang. Anong tarian ngawan ang toski. Magin ano na kajong matpulay na kumtung. Nilay niya po amdan matiyang man ay na kajong nakabanta. Malay nyo nakapentor. Ladan na kajong rumbas nong. Kum gini kay bangile. Manta nakalipay biyang siya kitugis nong. Astang po, astang po. Kakalaw hati kipor kakapan yo. Namadang don gijigret jerwat hunto mulai menta gastang media ikalanti gawa kumau pesen gila ilam sakma. Ini baru gimana pensiang pentai hak tu Islam. Gimdai banklet kum kipai pak nong song snong. Gimdai banklet. Ki self help group. Iwa flash na. Gat tu kaji song shit na ki group. Gato kajing kemen juga lang kami banwan sa kamat mansnay ki group. Banyak kecau, banyak ketiak. Banyak sim kalian. Bantiet isnyang isyar. Bantiet isambay. Ay jikasyan nakapta ko pa school. Nani habadan kam habapang basitom ki group kilayang nang tagilong yung mamsa. Andray menta. Mentapat ki grup baro tang asnam mangaram kumwamali baro ki grup aslat aswah Lemne baro ki grup ki SG ka sa lebeng menta hak jing warna yang kasiraf nado asnam arjar arpuwe na persya yang kasiraf asnam Arjara puwe, arjara puar ki kamlot man pentre. Ngasyong hangtay nga 1-1 ra ka sila. Tang SSG bat VO labiang direct sa blok. Nimtang nga snow. Ki CLF ki sim bisa panban na SSG, trip ka CLF. Napakalan eh. Mantalang trot habang itray gini gikam kan mau ya pi kum kihenmen ki para ki jonga ngale ikani na kamta jongpi nrai manta arsnap ha to ko por arjara pulai bobon ki ang kwa jingkala kiyang nagini san ki ang ai jingkala dayo jingkala ka ba kuno pat niyo
Mentang Yosno kita kiseng Himar Kiwan. Arja Apulai Syamsyid jing Pisa. Arja Apusan Syamsyid jing Ruai. Ngong Pek. Yo pijit dengan jing Syamsyid. Yo pijit dengan jing Syamsyid. Mano. Ukwa perlong kertong. Ukwa hiking benjok. Manalah penjabat. Lajing keli kalong. Bila na yang pada bangkit, ia kalingkot. Ngayos no, kiwan KMP, kiwan KMLA, hangle apa konsensi jungi, apa penkan mawi na kapay election. Ha, ito kapor by election, penkan mawi. Lawan KMLA, lawan KMP, lawan KMDC na kaleng. Lawan Kamkur kansan. Lawan kam kha kan san. Lawan kam kan kan san de no kem kam kan san merok election. Dah dia election pak. Dah lalu tu pumpum ha bukut nga pai nga ha bukut la si ang pangi arut. Dah litut kamlap su. Dem lai. Mentah gini KMP KMLA Kiwan mentah man putroy kay kabagikwa. Ngong gikwa wan bab siriw boy. Nasay kajinge di mga mapi bangkit mundam na way pat ng ilam sa baryo konsensi uban simkiya kat ni banwan mare ha kapon election. Nasay kajinge jog SG jog giyang badok jog job kat di mga mapi bangkit mundam na pet sa baryo konsensi. Lumawi kata. Habis pikwa banon bam sriu bhai wan ta kapon election. Yin nam ta kanong konsensi la jok. Wan mot pa prinsipan yang do dieng do mau ngi siya tape chata. Arjara fulai lahika yangi. Mangin na bisar pna ya kajing lang justa. Mina pensonong rin niya kajigtip jog ini kikertong. Yo rasay nagliwa ngiyok ngimlapso. Pato tangwe si tik namnang. Hangka sayangin poy. Sayangin poy. Mano mangkwa manjok MLA. Mano mangkwa manjok MDC. Boro bakwa. Nadai kapor mangkit ikalang korpat. Ha kabakot. Ha miapay sa kadyang sa kaman. Ha kapor nung mayarap ingi. Yung ijelap kung ka konsensi. Kasi si Barambong. Ha kapor labo samot ki doktor. Ka PNC kadang ngipet kan biyang kinaway. Ngapoy ha to kasiyan. Nakali na PNC ru kajo. Nakali na CNC ru kajo. Hasil si mataki doktor Ramdan tang wiarnut babon ki paiba grating may siyang kali hato siya siyang nakalaw panay si Barambong dan way lang kime kiyo kali lang man nga nakaling ang pilisim laway nang no yung alay na Barambong ang pilit siya sensi yung baba dan nagiway ki doktor hanto hayo Barambong Majumulot yung sap kapay biyang siya no. Baro, mihapan kit. Ngapoy sa lerbang nanenro. Kadyo kasi kaling mo. Ngapoy, hangin igidong kita hangin gidong i. Ngapan nyo, mani-i kaya kapangilas dang manpan ba, dang arsenam na tuwan. Ganpay ya kaskim umro kadyo. Ganpay ya ka hospital ro kadyo. Henpek ki grup ro kajo. Henpek ke blok ro kajo. La tri sitam banwan ra lojong video bansyong. Narus po jemen step. Hado san jemen mit. Hamsok ki pa. Mentala pai biang sama sedang video wan sikata arkata lalai. Denai. Pinakay kabay kali, pinakay kabay ski. Hang no kita kinangilam sa baryo konsensi kitip kita jingi ajungi. Nungdan matip.
Kabasuk penyan ngayu berembong menong lek komta lek komni lesai man kasi pila bangkit ke je jungi dah pila bangkit dong. Yo ba lesai lejing duk jungi nom dan maslap. Yo lesai ke jungi song jungi dan mapet. Jadi ko konsumsi jungi kalam mat sibon ke jungi. Hang ni mengawan biang sesisian sepi yang ada pibet ibiang wajaki nagam tak itu belak kersan yang dah haju nagam tak itu bekam kersan ru walang no haju nilai mat jinge markup jo yang scam lejeng scam jo kemensian ke jong pi dan ini katakan lawai ke scam ngem day ban senjor Kato gitar pisaru kararja stengnya. Kitamro tang nakadaw jupayay. Siya ating kitain seneng. Tang nakadaw jupayay kitam. Wala ilat kaji apa jepra apa yang jungi. Yo kelasay ka penjat yang konsensi. Pra menta arjare pupra lapra. Wala kay. Nagam ta kita berpenpai penperang asyong takat ni. Dana pila bersim ke jigi klik nam ta arja berperang to penperang. Larang ngi teli kene election kene kejungi. Teli menta arja berperang teli ngan wan pai ko moy meli. Yoran kam wan pai biang ko moy meli. Dasar jangkau mulai ngiran kam hapok assembly nakam no piang nom dan nuban keren nakam ta kumroy nom dan nuban keren nakam ta kumroy dan ngi ngimla bersay nong elam bekeren nakam ta jungi nom dan nuban keren kijungi ngitip mangi yem kwa ikiwe menwan balanya sabar kami yang kapsam jungi ngi soto mangi Nawar bang ngimla ban patai start ek kam jikiwe lum juru ngim ko ikiwe ngran patai start ek kam jungi kijinge kijong pi kan news nem ngelai i ekne konsensi nado bayo kijat ningkong hosem arjan yok manisim mentah asan hima hangni bila penjab dan burang ipa wada de idan apreng jing tiap pangru bila penjab ngaram ke mangamla bersiu-siu ngamla bersiu katu Yo bahe bangiye ye, pelapan kiau dan beram, seketuar jumplay, kumunang yalam, kumukon, ngamla bansiu kalian. Badai hang ne mau ipi, kan nyusnem ngasuk tu yang konsensi lajong. Badai kene bangidon kam bangin yang reti, bangin day mensenjor jemut, mentang wan pai biang sesisin, hakaran san independen. Boleh. Hak por bangami nak kongres. Nalasoto bangandu tiket. Banganalech ka TMC ngabo tanggaway ka kendon. Na kami to ating election bladap. Yo piong ba ngapenbe election. Ya ka parti TMC nga kerpa. Dalang kepala lengba jong sarkar Bengal penpoilam 6,000 yang kitin. 1,000 na yo na kaskima mali 6,000 kayarap sa kaparti hangta yo bansam si kipay pa nakadaw balay gibon kitin kani kapor yo nga nakadaw bangiyo lang ni nagirap na we unday mangalit join parti manong ay pisay nga ngapan likitin 6,000 yung marmar lay ba nala man sangkat to napta kiduk kisok Lagi ang nuot ng pandap itu, nampak tikiway mapalyo. Kinang doon sa gikon yung gigimanang miying. Yang kita ang yaman perkat. Natakadaw ko din sa indor ng konsensi. Hagi san sinam kilong maging pek, yung islam kibasya kamat.